Tunjuma RAWNGBAWLNA CHANCHIN kan ngai thlak tur chu pathian shedu ti nami biarama kazuwa khwai chanchin ani nami biarama thaler pilrila chuan kumcha tam tak anlo omto ni omalang nam pakhat cheng an oma himba mi de hi pem chi ve deuh anni a tuichun chwa omna pakhat atanga tuichun chwa omna danga inson kwalin nipui hun chunga an mamo khop tui an mu theinan an bong rwale an kelte nen chuan an pem kwal china fur hun reilo te chung chuan chung kwa chu an chen na mun in linga ve lek omna chuan kum tluana an rin tur vai mim ching turin an let khom china kazuwa kwai chu kum somni pali mi ni in fanau pangte te pathum aneya kumsang ka zakwa somkwa pathuma cholni voi som pathum na tholom manga RAWNGBAWLNA kaltanga pathian chungchang lo sia ani a hei hi a chanchin chu ani nami biaram thaler pilrila inami khwalo lang chuan kazuwa kwai chu a chhong hle a tun main chu pa chu ala mungai lawa ani chuan ala kal ngai me lo na hmuna kal turin a soma biak ina kal turin a som ani kazuwa kwai chu somna adona wangin alom hle a cholnia chuan an ina changa ke a minute som panga vel kala thingkung hnuaya awa in khom ve a in danga changin meichia le no pang dang te po an local ve boka thingkung achanga an omna hlat song in tluk deuh tho in dang som panga vel an om ve thle a kazuwa kwai tan in khom chu athil ton zen lo ani a pastorin late azirtera thute asoi boka kazuwa kwai tan late chu atharan ni mai ba ka thiam an har le a achung chang la an sak pathian chu ashingai reng lawa nima sila late chu moi ati hle thung la thute chu adu tak zeta late chuan mi te mamo pushuk sak chin tu pathian chanchin an soi ani sermon chu swal sim na chungchang ani a pastorin thu asoi zo chuan kazuwa kwai chuan pathiani na chandam thei nan swal sim achul ti a shethiama cholnia pastor a local truma piangin ani po chu thingkung hnuaya chuan a telve sia tiswan pastor chu nami biarama mundanga son ani ta a aya evangelist pakhat thingkung hnuaya thushil turin thattin voi ni a local thunga evangelist in chong chai hapta amman pui chum chuan thu cha nga thlaturin ani po ni tin thingkung hnuaya a local ve china kar ni chung bible zirna abwa sei chumpo in zantin atel ve a evangelist chuan generator le projector lo kengin thingkung achanga hlalote a apuan in kaya akap chuak china pathian ne na kumkhwa chen tun chungchanga soilai chuan screen a milem moi tak chu hmu nom ati hle ani nima sila kazuwa kwai chu bible zirna an nei zo nu mi pathumin an thilnung te pathian ne na hlana baptisma an channa atil ve thei talawa evangelist chuan baptisma changtur mi pathum tele an chung te chu an omna achanga khonai ber adventist biakina shwai turin pickup truck arwa man saka pickup truck manglawin kallam ringot po ke darkar sari vel kal angaya nima sila kazuwa kwain an bong te aven angai awangin akal ve theilawa amo phurna ani a an ran te akal san mai chuan an chung kwa atimwal phaudon si a nima sila kazuwa kwai chuan engtiknia emo baptism chan chu adu tak zeta a in peito ni ina in shia a pathian chu thinlung zong ina mangaya pathian chu min chandam tu le enkol tu ani angin ka mangaya kadila piang min pe theiti ka shati in asoya amudona achong chaya atho vele achong chai boka toite ina chama lalpa min chan puiro ti in acham mai chin thildang zong ain pathian sha chan le zwal adu pera himba mitam takte anglo takin ani chuan zak le chiara thiama amai ro chu bible anei lova an mani chong nge ya bible chiar tur an tla cham hle a bible nei ka du a pathian hi sha chan le zwa ka du ani ti in asoi ani nami biaram mi te hna ko shan RAWNGBAWLNA atan lo chong chaila kumsa ka zakwa somkwa pathuma cholni voi som pathumna tholom chen khat chu kazuwa kwai omna a cholnia in khomna bwa che ani theina tura himba mi te hna che chwa RAWNGBAWLNA bulchan tu atan man ani a
Namibia le South Africa India Ocean Division na ram shanga chanchin cha thedar na konga puitu tour chol ni voisom pathum na project ta na September ni somni pasari aphal taka tholom tho ituma wangin kan lome khati zong khatun chuma rongbawlna chanchin ka ngai thlak thei chu ani